Nathan Wolf yn sgwar. Mae George Hughes bellach ymlaen, mae Rodgers. Yn bwysig gan Ramirez. Rwysia dod i mewn teg at Andy Owens arbeniad. O, cyfleu Andy Owens. Rwy tîm cartra ar y blaen. Thomason. Ysgamlu ymlaen, mae Rhediad Edwards. Dim da fo i sefyllfa cam sefyll. Mae Simpson yna, dennill y meddiant, mae'n ryddhau James Davies tu cefn i plat, mae'n cael ei maglu. A be fydd penderfyniad y dyfarnwr, Melin swn i'n feddwl. O, mae cael Cerdyn Coch. A mae capten Erba Steve Thomason. Di gweld Cerdyn Coch am dynnu James Davies i lawr. A'r tîm cartra lawr i 10 Nathan Wolf. A'r gig gornel. Postyn agosau arbeniad, dod i mewn, mae'n taro'r trawst. A mae'n mewn. Gan Joe Palmer. 10 Erbyn, dim dar y blaen. Peniad Andy Owens yn taro'r traws. A Joe Palmer yn rhwydd y gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. Brisel, mae'n lawio gan Edwards, nagwydd. Palmer, dacl dda. Dacl wedyn gan Hughes, mlaen i Joe Fo, allan teg at Steph Edwards. Edwards rwan, mynd y cwrt Cosby. Thyniad draws, mae'n taro Miff Phillips. Reid yn troi! O, mae wedi union i'r sgôr. O fewn 2 funud i 10 Erbys fynd ar y blaen. Mae Jamie Reid yn rhwydd ei drydydd gol. Ys dychwelyd yn ôl i uwch gyngor Cymru. Teg at y postyn pella. Arbeniad gan Jamie Reid. Wrth i'r cloc daro 45 munud. Mae weld na James Davies yn hawlio y gol. Jamie Reid gath y beniad. Mae gyfalle na James Davies gafodd y cyffyrddiad ola. Mlaen. Teg at Jamie Reid, mae tu cefn i Rodgers. Mae Gilway, ond mae Reid dal ar meddiant. Ramirez. Gyda Brisel tu allan o Ramirez. Ar ei droed chwith. Ar ergyd yn fflachio. Ymlaen yma'r Joe Fo yn cam sefyll. Rheolwr newydd yn digon bodlon. Bod i dîm ar y blaen yma. Cycrydd Christian Platt. Mae'n ei ddafyd. O! Welwch chi'n gol well. Penwythnos yma. Chwip i Crydd gan Christian Platt. Jamie Reid ar Crydd. Syth i mewn! Heibio'r mur am ddiffynol. Ail o'r noson i Reid. Gwarthus gan y tîm gartra. A maen nhw'n euog unwaith eto o ildion syth bin ar ôl sgorio hunan. James Davies. The Rodgers ar ei sodla. Mlaen i Ramirez, mae'n basta ar Ramirez. Mae'n torri ar ei droed Ramirez! Taro trawst! Y golwr di giro. Mae'n dyn anffodus i Ramirez. Oedd methu curo trawst. Yn llawer amser ar ôl 5 munud. Teg at. Y golwr mae'n gollwng i. Mae'n drosedd i bod ar y golwr. Andy Owens oedd y sefyll i flaen. Mae'n bod y golwr di dod a di methu hi. Wyth i ddim cyfri. Steve O'Shaughnessy rwan yn di gael Cerdyn Melin. Mae'n ddiol Cerdyn Coch rwan. Steve O'Shaughnessy, datla gormod ar dyfarnwr. Jason, it must have been a tough week for the club, but nice to finish it off with a win. Yeah, very much so. Obviously, we can't control what goes on at the club off the field. We could have used that tonight to sort of put in a bad performance, a bad result. The lads have worked hard in the week. We've come in with a game plan, and we've come in with the 3 points. I thought it was a relatively even game. Not any clear-cut chances, but we've come away with nothing, so disappointed. Yeah, it was a contentious decision after 25 minutes. Your captain, Steve Thomason, getting a straight red card. Yeah, obviously it's changed the game. Whether he was offside or not, you know, it's a key moment, and we've reacted well after it and gone 1-0 up. But then, you know, I think it's 7 minutes to go. We've conceded 2 goals, and you can't afford to do that at all. Yeah, dwi'n meddwl dda ni chwarae yn dda iawn trwy gydol y gêm, ond y peth fwy pwysig ydy'r 3 phwynt a dyn ni di ennill y gêm, a mae'n rhaid ni dal ati a trio dal ati i mynd am 7 fed. Carfyrddin di cyrra pen y bont yno, felly mae'n agos iawn teg at y gwylodyn arwan. Yndi, da ni'n gwybod beth sydd am digwydd. Mae'n mynd i bod yn anodd iawn ar gwylod y tabl. Efo'r 3 tîm lawr yna, mae'n edrych o bod 3 yn mynd i bod yn gwffio am y 2 sy'n mynd lawr. Ac felly mae'n bwysig bod ni yn ffocysu ar ein hunain. Ac os da ni'n pigo fan i pwyntiau, dwi'n meddwl fydden ni'n iawn. Unwaith da ni'n dechrau colli gemau ac mae'n symud o gwmpas ni yn ennill, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i aros yn y gyngrair.
7th place is the target, and a bit of pressure on Cardiff Met now. Yeah, that's all we can do. We've got to worry about ourselves. Obviously, we want to look up the table as much as we possibly can. We understand what's going on around us, so all we can focus on is what we do.